Okay, welcome to the last hour of our program. At da kami manan, dito lang nga po 98.5 IFM, iti Idol Tang FM. Of course, kas ka daw yan. Dinumingo ako nga may ag-guest di kiti grand finalist tayo para iti search for Ilocano Idol 2019-2020. Dito lang nga po IFM ket itatangkan ito. Kadotay nga ron apo iti third grand finalist tayo ni ading Jhaslie and Nicole Bulan of Labinab, Cauayan City. Dahil tama nun, maragregata na mga pronounce ito. Nataduma, malilito ak. Labinab, Cauayan City. Okay, paki-describe mo man, anak ko, what is in Labinab? Anya ti, no i-describe mo iso na, how will you describe your barangay? Ko, sir, ti barangay mikit, nasisingpit tao, dita, sir, napintas. Oo, nasisingpo, agipad pa daw, dati na natang kasya. Sir. Okay. Aside from being nasingpat, anapay, iti basic characteristic na. Sir, napintas, kinadalos. So mga abak kayo nga road, iti clean and green no dati po contest di munisipyo, mga abak ti barangay kayo. Madik lang amo, sir. Ayan, so how far is Labinab to Centro? 5 minutes travel lang, sir. Ay, asidig lang. Okay nga, ijimot lang ti ayan dati pagbasbasa Idi elementary nak sir Jay na kagbasbasa. And then the high school, tata? Itanak Cauayan City National High School, sir. Ito mismo sentro de Jai? Din, sir, Taturayong. Turayong, okay. So, pag-amok talagang medyo nalaing ka nga sumaritan, ito Ilocano. O sige nga rin man, basta mga rin ito mga kablaaw. Ayan, kunwari si Kadaita, good PM, kunada. Good PM, sir. Hello to Christian Daligcon, Bea Dagdagan, when si Agalot from Roger Daligcon of Rizal, Luna, Cordon, Isabela. Pakito karaman, Jay, no agsarak tantupay. Salamat. Ayan. Ay kano agsarak kayo tupay sa Jay tutanaman. Ayan. Okay nga rin, tagititumdum nga gaket, kablaawan man, ay Jay barangay. Kablaawak man, dagiti dumdum ita nga aldaw, kastam ita barangay mi, dagiti tita ken titok, damami kenilolok, dapapang ken papang ko, keni tatang keni inang, ken kastamet, dagiti makadkadwak nga live band, ngagding dumdum nga ita nga aldaw. Ayan. So, sino ti arranger yun di jay pandayo? Dati mga areglo ti boses yun, sino ti first voice, second voice, ada ka di? Ada, sir, no minsan siya kasi, sir. Sige, tegar areglo. Ay, mandi, sir, no, agpapa-areglo nak, sir, ni Sir Marvin Agne. Ay, ti agar areglo ti kantam ni okay. So, in every band, dati mahukunadang leader of the band, isong adadi kantang leader of the band, dati mangitata ulo, sino ti leader yung DJ banda? Sir, no iconic ti pagsurusuro takit ni Sir Roger de la Cruz. Iconic ni Roger de la Cruz iti Rojas? Winser. Apo ni Rapang? Winser. Apo amo, dahil talauna. Ay, Diyos ko, nagraragsak nga kadoda kita. Iconic. Ni Rapang, Joyce Kuwai, dahil tana pa na nga bakla. Ayan, kaya ayaw may suda nga kabsat. Di kabsat na sinaga na ni Patakon. Ni Sir Marlon de la Cruz. Yan, ni Marlon. Dagiti pa bakla. Dito Rojas. Kumusta kayo dito? Umay kayo pumasyar. Dito ay taikuspilyo. Dagiti pa baka nga kagurgura ya. Anyway, apo dagita apo nga musikero dito Rojas ket nagsaya at apo nga kadwa ta edisi kami ket napadasa mi mo nagkukuyog. Ragragsak apo ti mapaspasama kada kami awan ti papanugan mi. So kada kayo tanga duwa rampa. Anda nga bakla apo nga apo no agsasarita ta talagang trulala kasla bakla nga trulala. Okay nga rad. Anapay aside from iconic anapay ti pagsusurutam. RMB band, sir, ni Mami Roxanne. Ni Roxanne. Dagiti kaapan. Dagiti kwa dagita. Dagiti tagarohas mo la. Ayan, Roxanne, good afternoon. I hope nga someday kita makapagkita takit. Amom ka dala na surusurutak iti mga grupo mo. Umano niya dagiti nga. Iso nga kapo nga pati siya mairam-raman ti apapayo. Anyway, FDD is always welcome. Kaya mo mati makijamming dito ay ada kami manan ading Roxanne. Okay, sino pa? Iconic, R&B band, sino pa? Ko, sir, MAM band, sir. Ni Sir Sam Sales. Oh. Barbaron sa Sir Songadiyo. Bueno, kung unay kabisado ito na Sales. Okay.
Hanggang sumursurot ti Agustin Band? Ay, ang serta, madinak nga paypayagan ni mamang ko unay nga rumrumat at adayo sir. Well, actually, Agustin Band kat DJ the majoret na ano ka. At ati tarang papapapapapapap na. Okay. Anang araw ti umuna nga iparang mo kada kitay dumdum nga anak ko. Atay kanta nga basol ko ka di sir. Ay, kata, dik amo, no, sinti making basol di tagat. Anyway, to give us a basol ko kadi in her own version. Pitch iti normal kano da ito. Hindi na kano kaya iti abnormal nga pitch. Ladies and gentlemen, our third grand finalist. Antabayanan nyo gayam iti grand finals na po sa Jeto F1 ito na February 14. F1 Kabatuan, nagpa-reserve kayo. Basol ko ka di, nulipaten ka, kaun ganto'y puso. Basol ko ka di, nu'y waksikan, dito'y panunot ko. Jakon madaeran, tipuri sa saem, let ang maruong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyag ko. Awanin day di ayat, anang balot, na irot, akawar ni ayat. Kasman tiyag kupas, tirag sakin na samita balikas. Namatiakin ka, tanatalget, tuy puso ken rigna. Ngem gayam, ubaw niyayat mo, di mapagbiyaran. Awan ser-serbina, di ayat nga inakin parik na, nga inak tinagibi, di talakin namnama. Nagsulbot, nagbunga, dagiti nga arapaap, nga inka minuli, ti kariken sa pata, siyak total pumusay, langgip mo tulaeng, mangbiag tinaglabas, na ikupin na nakalmanta, naputara kanta, arbis sa mang pasangka, tinakeltay nga ayat. Jak namnama, akas tuy ti, hinted mo akalak ama. Inyawat ko tuy ayat, gempa iti inkain supapa. Kasanuak pa'y itan, imbat hintoy pusok nga agmay-maysa, nga aglakam impaay mo apanusa. Awan ser-serbin
bunga dagiti nga arapaap nga inta minuli ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangpiyag di naglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasantak inakeltay nga ayat na siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangpiyag di naglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasanta nakeltay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mo tulaen mangmiyag tinaglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasanta nakeltay nga ayat nakeltay nga ayat tinakeltay nga ayat. Ayan, kat kinansyon na po, dati basul ko gati, dati winning piece, DJ first nga contest sa'yo, iti DJ bayan nga istasyon, iti pamagat na etiketa Ayog Ken Sirib, and that was performed by Venus. Nalipata kapilyado ng DJ nga contestant tayo din balong nga nag-championan. At talaga mga inalonos na DJ kansyon iti inik ka natin naidumdu mga flavor, inik ka natin nakangato nga paset na neta. And nagmaya mga amin nga kansyon na basol ko kadi. Kaya lang kat handa mo i-request ti salaan data. Di kadi basa. Okay, well, handa nga i-request. And kung nga ro di ti ko opisina ak nga dumdungag iti radyo na minsan nga apo kakarigap da kaya kanta nga dingdingin ako nak. Ay na oreno dingdingam da kita awan tumula sirbin og kasar ka ti tukarto kat puro maulawak Mildred nga papaanaga. Di kadi anya ti most requested song tatta kada kiti pagkankantaan nyo basang kaskasaran events. Sir Ajay ko, si Siwit, maulawak Mildred, kin Ajay Tagari, di ko ni. Okay, ano Ajay? Di ka mo kami title na sir, basta dingdingig ko lang. Yeah, duaya iti away. Okay. That was our version of the song. Nagmayaman ta, mairamraman dagiti kantami. Anyway, anapay ayati mabalint nga pagtungtungan. Iti normal rate mat ako dagiti iikwatan apanta ipablaaken dagito sikreto ti banda. Iti normal nga talent fee iti singer basang ko sige hantang mababain ibagata ti pudpud no diti air. How much is the normal rate of no alalanda ka nga kumanta? 1,500 sir. 1,500 day and night DJ no kan. Win sir. Awan tilaok na nga dungaw dino nataya. Awan. Kanyami ako medyo nangina ta medyo dumungaw kami basit yan diyan Mark. So maglaingan na deta. Anyway, 1,500 for every performer. So nakatado kayo DJ nga perform di kadi. How many singers in a certain band? Talo sir, minsan 2 kami lang kas dyan. 3 singers tapos upat nga band players no small band lang. Upat lang kadi. The keyboards, the drums, guitars and bass. Win sir. And dapat tambourines yo? Ada sir, mga alada duwan ka nga dancer. Duwa nga dancers and 4 band players, technicians. Win sir. Para bagkat. Win sir. At dapat, Diyos ko kita deta, may isang baranggayan. Samantalang, 84 decade duwa kami laang kompleto agijayan. No, duman ni John Mark ti aga, tamtamburing. Ayan, so very complicated do duma iti agassemble iti banda ta nakatado ti aywanam nga tattao. Ngano nagpasug no ti drummer mon awanan, madi nga makapag-performen. So, sino iti kapintasan para kayong kangakwa nga anya ti karakter iti kapintasan nga surutan nga banda?
Oh. Di na disiplina kin nasingpit, sir. So it's not the talent fee. Di hanga da dakkel ti talent fee na. Mandi, sir. An nga mit aji talent fit mapan ko kamin ko sir. Di pagsurusurutak no nasingpit daddy. Mayat, sir. Yeah. Po mister kami nga sir. Sa bagay uray da kami mit kini jan mag uray no libre no daduma ti pagkansyon na mi basta nasingpet di kay pagtukaran mi. Basta da makan, sir. Pambaran nga magipangan. Anyway, anya ti samaran nga kansyonan para kadagiti dumdum nga kada tayo. Ay, agor ka. Anya ti mensahem kadagiti kapadpadam nga contestants. Lalaingin tayo. Pwede. Ayan. Good luck lat ta kanya tayo amin. Yeah. Adya lang. Minsan. Okay. Actually, agbalinto nga concert type the J contest tayo kasi it's a Valentine concert of the 4 decade duo sa J F1 and we call it Binnalintinuan Idjay Kabatuan and featuring the 4 decade duo and the grand finalists for the Search for Ilocano Idols ko na. So, dahil isumbrit ni Jay at the kwartana ta siyempre at the bayad di makan nga madama di Jay care of our contestants kasi Jay. So nga Rod, she's going to do another kansyon ng mga sumarano anak ko. Din, sir. Ano? She's gone, sir. She's gone. Okay nga Rod, our technician, Sir Deo, and John Mark, i-prepare yan, kantaan na, napukaw ka nun. She's gone. Dahil nga Rod, po, iti third grand finalist tayo to sing She's Gone. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without her love. My life, there's just an empty space. All my dreams are lost, are wasting away. Forgive me, she's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm
come so alone. I'm begging you, I'm down on my knees. Forgive me, girl. Manufacturing Corp. Okay, dapat lang, ikaw na, welcome. Yan, welcome na po. Iti 30 minutes lang yan ang nababating oras yun. Ito ay ada kami manan. Ito ay 98.5 IFM. Iti idol tayo nga FM. Okay, ket may sapay nga sunat at isagot ka tayo dito ay guest performer tayo for today. Our third grand finalist. Once again, anya tibunganagan mo anak ko. Jhaslie Nicole Bulan, sir. Okay, ket no apang kanto Amerika, anyan to tiket mo nga nagan mo di dyan. Jhaslie, sir. Jhaslie lang, tati nga agbaliw. Mandin, sir. Okay, Jhaslie Moon. Di ka de. Medyo uminglis ka ba, Seth? Kasi kini John Mark, nung mapanto US is unahan to nga John Mark Pastor, tinaga na dyan. Johnny Minister. Di ba? Bis nga pastor ka, minister. Kung na. Okay, itil maudi nga sonata, masino tiket mga pangisipatan. Dagdi pamilyak latan, sir. Apo na blanco. Awan la ete ingungutom ti biag. Boyfriend. Awan, sir. Awan? Awan, sir. Oh, Diyos ko. Agar-aram. Awan, sir. Ana, niya kamutan. Baka na kadya ating mga kay nalabang mo dito idi dati boyfriend na di Jayan. Okay nga rin, and you're going to do ano ti sonata? Akin ka na lang, sir. Akin ka na lang. John Mark, can you please do the honor
pakipatukar mo man. Ngarod, for the last time, let's welcome once again our grand finalist for the upcoming Search for Ilocano Idol nga mapasamak to sa Jay F1 Kabatuhan into February 14. Please be there. Agpa-reserve kayo na po, Miss Jhaslie and Bulan. Apo, long and download dahi tana. Okay. Cover speech. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Ano nga ba't di ko matanggap? At ako pa ba ibigin pa? Ang dinadasal, makikiusap na lang. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw, akin ka na lang. At maghihintay hanggang akin ka na at sa panaginip lamang nahahagkat, nayayakap ka. At ako pa ba ibigin pa? Ang dinadasal, makikiusap na lang. Akin ka na lang.